Xavier Graal a zo ganet en ur famille braz a katolik e 1930 e landivizio. Yong avei vugaleaj plijus, me trejtuntam. Marsa e kar ne gomz e tchot breton pe doe bihan. Deuet ha tor, i vicher, oa e kazetenour e Paris. A skrivere dija, baron e geu ar brer. Xavier Graal oa bet spontet braz jet ur brezel e bro Algérie. Ad ur maresai e komanse dija de glask i danteler brer. A Xavier Graal eusei de vevinendro e brer e 1930 a triudjant toj de Bontaven. A yon e continue de skriv techtene krev eus tourme. Me Xavier noatchot a dud ur per oa bet kontet bar mar al lor skrivet jet per Jacques Elias. Revezon, un uriouement oa redroet dar un amzerjant. A de respond un uriouement en doa skrivet le cheval couché. Me en daouzennement oa bet mignonnet indro eurok mar Xavier Graal e 1930 un an a poarujant.